Kitabu cha Nyakati Ahiri mlango wa 16. Miaka ya mwisho ya Asa. Kahiza mwaka 40 hunatendahu wa utawali wa Asa. Baasha mtawali wa Israeli wambuka kwenda na Juda na akijenga ngome za mji wa Rama ili kuziza mteyo usiasimbole edu kwangira kazi nsi ya Asa mtawali wa Juda. Asa akimboza fedha na dhahabu kula kazi za na nyumba ya Bwana na za nyumba ya mtawali, akimhiri kila Ben-Hadadi mtawali wa Aramu arekala naishi Damesiki akiamba na huike kilagane kai yenu mimi nawe here maricho henda baba na babayo lola na kuhirikira fedha dhahabu vikara endoka kibande cha kilagane cha kwako na Baasha mtawali wa Israeli le aricho kuhehanani. Ben-Hadadi akimsirikiza mtawali Asa na akiahuma makomandawe ajeshi kwenda ipiga mizi ya Israeli akiishinda Yoni, Dani, Abeli Maimu na mizi yose ya Saga ya Nafutali. Kuzasikira vivi Baasha akiricha kujenga Rama na kimisha yo kazi gonya mtawali Asa akiare hatuose ya Juda gatanya mawega Rama na mbauzi vitu ambavyo Baasha wala anajengera. Mtawali Asa akivumira kujengera mzi wa Geba na mzi wa Mizipa. Wakati huo muoni Hanani wa mzirira Asa mtawali wa Juda akimwamba waukala mkuluhira mtawali wa Aramu hatu hakumukuluhira Bwana Mlungu huo. Jeshi la mtawali wa Aramu riza kutoroka vize kwani wakushi na Libia. Farasi jeshi bomrenya magayema njiga farasi na hirika farasi ela kwa kukala mkuluhira Bwana iyo wangiza mikononi mwako masoga Bwana gadengereka dunia nzima ili ape nguvu wa Mario mioyo yao mazirekeza kwake kamare uzahenda uzuzu kwani kula izira vivi undakala na ukondo asaki msukirwa ya muoni na kimwangiza jela kwani weraza msukirwa jomu kwa utu kiza wakati huo Asa wate sa sehemu ya watu. Sara 10 Mautuga Asa kula izira mwanzo hata mwisho gaura keza chiocha mautuga nyakati gatawalea Juda na Israeli. Kaza mwaka wa 19 utawaliwe Asa wagurani ukongo wa magulu na ukongo ukizidi sana ela hatafisho kiza kamugalukirire Bwana ela wamala wa vizu kula kwa madakitari baya Asa kifakaza mwaka wa 40 wa utawaliwe makimzika iza mbira ilio kala wazitongera kaiza mzi wa Daudi makimlaza kaiza kitanda kilicho kala kizazazwa kila ina vilungo vishe tayarushani wa mafunzo ama nukacho gonyama kiasa muhumbo msana kwa kumuishimu.